Wow, imamo novi izazov. Djevojke će dobiti različite poslastice i zadatke. Svatko mora napraviti ono što dobije ili gubi. Ovo će biti zabavno. Dobro, djevojke, otvorite ih sve zajedno. Wow, izgleda da dolazi nešto zanimljivo. Nicole će morati polizati. Britney mora uzeti zalogaj. A Mandy Please. ona ne mora ništa raditi. Ha, hajde, nemoj biti tužna. Nicole ide prva. To je kao magija. Djevojke, pažljivo gledajte. What? Hajde, pokušaj ponovno. Izgleda da je Nicole nešto što joj se sviđa. Da, baš ono što joj je trebalo. I počinje lizati. I pogledaj, njezin jezik je postao crven. Sada je Britney na redu. Uzmi, što će biti za tebe? Super ljuto, ali ovaj je savršen. Vrijeme je za ugriz. Hajde, žvači to. Wow, mislim da ćemo imati super balon. I puna je ukusnih stvari. Ajde, Britney, nemoj biti pohlepna. Kako bi bilo da podijeliš s prijateljima? Pa, znaš što? Mogla si podijeliti više. Ozbiljno. Tako si sebična. U redu, da vidimo što je ispod poklopca. Djevojke su stvarno uplašene. Pa, svi osim Nicole. Uf, taj miris. Britney uzima zalogaj. Mandy opet ne radi ništa, a Nicole mora lizati. A, nemoj se ljutiti. Ajde, počni već. Smrdi grozno, da. Oh my god. I ne ima puno bolji okus. Ne zavidim. Hajde, Britney, tvoj je red. Što je smislila? A, tako si lukava. Nije ni čudo da je donijela prave poslastice sa sobom. Mandy uopće ne vjeruje da to može izvesti. Ali Britney nikad ne odustaje tako lako. U redu, vrijeme je da zagrizeš. Izgleda da ipak nije uspjelo. Izgleda da će povratiti. Mandy, požuri, pomozi joj. Imaš toliko beskorisnih stvari u svom ruksaku. Ajde, požura. Da, Mandy, tvoj mali ruksak nije preživio ovo. To je stav koji Britney ima. Što je ispod poklopca? Fuj. Mandy, ne moraš ništa ponovno raditi. Pazi, Britney. Bez brige. Možeš ti to. Nicole će to morati polizati. Pa, kako ti se sviđa? Čini se da stvarno uživa. Torta je ispala vrlo ukusna. Polako. Britney, sada je tvoj red. Oh my god. Ozbiljno, Nicole, cijela si to zaslinila. Ali izgleda da Britney ima izlaz. Što planira? Tko je taj tip? Nema šanse! Pogledaj to! Ima toliko poslastica! Ovo je nevjerojatno! Pa dobro, Britney, izgleda da si opet imala sreće!
Mala usluga za nešto novca. Ovo je zanimljivo. Hajde, idi na to. Vrijeme je da ukrasimo ovu tortu nevjerojatno ukusnim bombonima. Da, baš tako. I odlično, Britney. Ne zaboravi podijeliti s Mandy. Znači, wow, stvarno si se potrudila i izgleda da uživaju. Pa. Izgleda da tvoje ruke ovdje nisu potrebne. Nema šanse, ne boj se, Mandy. Iako, da, ne zavidim ti, za Nicole je to super lako, a Britney može preskočiti ovu rundu. Oprezno, Mandy, hajde, ne plači. U redu. Hajde, Nicole, da vidimo što je u kutiji. Nešto jako ljuto, sada to moraš polizati. Pa? Što nije u redu? Što nije u redu, Nicole? Izgleda kao da je sve u njoj u plamenu. Ali dobro je što Nikola ima svoj mali frižider. Požuri, hajde, super je kad imaš malo leda sa sobom. Da, bilo je vrlo korisno. I definitivno ne zavidimo Mandy. Pa, što ćeš učiniti? Izgleda da je smislila nešto. Tako je, mlijeko. Možeš se riješiti ljutine s mlijekom. Ti si pametna. Ali ne možeš tako lako prevariti Britney. Nicole to mora popiti. Ajde, pripremi se. Da, to je bilo prilično vatreno. Djevojke, idemo u sljedeći krug. Je li to nešto ukusno? Da, gumene oči. Mandy, sretna ona. Brittany, da, dobila je. A, Nicole će ovaj put preskočiti. Hajde, Brittany! Oh, wow, pogledaj koliko malih vilica imaš. To je tako cool. Sada možeš uzeti puno više tih želea. Sve izgleda tako primamljivo. Brittany očito uživa u ovome. Pa, naravno, nije iznenađenje. Britney, ne zaboravi na Mandy. Očito je spremna početi. Ali izgleda da nešto ne ide kako treba. Da, jednostavno se ne odvajaju. Ne može to sama riješiti. U redu, Mandy izgleda da je na tebi. Žele su spremne, ali Britney ih je sve polizala. Nije dobra ideja pojesti ih sve. Ne. Imaš ideju? Oh, wow! Mikroskop! Što ćeš učiniti? Wow, pogledaj sve te bakterije. Dobro, što ćeš učiniti? Pa naravno sprej protiv bakterija. To je točno ono što ti treba. Sjajno razmišljanje, Mandy. Tako pametan potez. Oh yeah. U redu, sada možeš probati. Pa? Da, potpuno uživa u tome. Ovo je tako dobro. Uspori, Mandy. Zašto tako žuriš s tim želejima? Idemo na sljedeći krug. Dakle, imamo šišmiša. Oh yeah. Okay. Mandy, morat ćeš to polizati. Brittany, ne, pripremi se. Nicole, morat ćeš preskočiti ovo. Imala si sreće. Da,
Hajde, Mandy, počni. Samo ga moraš polizati. I to je to. Vjerujemo u tebe, valjda. Da, i nije tako loše, kao što je izgledalo. Čini se da unutra stvarno ima nešto ukusno. A sada je Brittany na redu. Samo pogledaj koliko je sretna. Hajde, pokaži nam kako se to radi. Očigledno, ovo će potrajati neko vrijeme. I izgleda da će trebati puno vremena. Dakle, djevojke, za sada se morate baviti svojim poslom. Naravno, djevojke se zabavljaju. Pa što onda? Oh, evo dolazi šišmiš. Izgleda tako strašno. Brittany, drži se. Što je vane? Oh, wow! Šišmiš je stvaran. Ovo je kao prava magija koja se događa. Što? Vampir? Nema šanse. To je bilo potpuno nevjerojatno. Ova runda je bila luda. U redu. Mandy, tvoj red. Wow, to je pizza. Mandy, moraš je pojesti. Brittany je također imala sreće, ali Nicole nema sreće. I izgleda da se netko s tim ne slaže. Ne možeš to samo tako uzeti. Ali za novac. Ne, stvari nisu tako jednostavne, djevojke. Nije vam dopušteno kršiti pravila. I novac se mora vratiti, usput. Iako, Brittany, ti ideš prva. Taj komad izgleda tako sočno i primamljivo. Ali ne, nekako je sav prekriven slinom. Uf, fuj, i ti mali feferoni su skoro nestali. Oh, Nicole? Da, zašto? Definitivno ti ne zavidim, Mandy. Ne, moraš ti. Fuj, evo dolazi novac. Bolje joj daj komad, Brittany. Da, slažem se. Što radiš, Brittany? Nicole će to riješiti. Wow, to izgleda tako dobro. Netko je imao sreće. Čestitke. Mandy, ti, Brittany, nemaš sreće. Mandy jedva čeka početi. Što je unutra? Izgleda da moram istisnuti. Oh, shvaćam. To je žele. Nicole je očito zabrinuta da neće dobiti ništa. I izgleda da je spremna ići u krajnost. Da, netko će pasti. Ups, zbogom. Hajde, Nicole, sada si ti. Nastavi, možeš ti to. Pa, naravno da djevojke misle da je to smiješno. Vjerujemo u tebe, Nicole. Tako je. Ozbiljno se prihvati posla. Kakva je to naprava koju imaš? Oh, vidim je. To je stega. Upravo ono što ti treba. Vrijeme je da pokušaš. Hajde, Nicole, reci nam. Izgleda da je stvarno dobro. Djevojke su tako ponosne na tebe. Zašto ti treba žlice? O, razumijem. Možeš koristiti žlicu da jedeš još više. Što kažeš na to da podijeliš s djevojkama? Naravno da ne, tako si pohlepna. Pa, možda samo malo? No. A, cure, nemojte biti tužni.